Avtobus yaman keş geldi. Çıkışı kıyım oldu. Biliyorsun o tavus kurtar. 1 saatte gelir. Yok. Çıkışı kıyım oldu. Propkada vardı. Yolda çoğul koptu da. Bayrama geçti. Bunu çöpüyorum. Şeyde maçına mı ne beklendin öyle? Kaptayında var çoğu bekledi. Mahkemeye gezekçe vahşi turup olmasında. Bir saat 10 Maçtan kaptayında taşkap gelir. Adet kıldıydım. Yarım Yaxşı çoğul. Kızım sen de getirsen kaç oldu? 3 4 Ki abi sen ama karamsın. Bir oturup aşçıgende 4 tane kişi çoğulup şunday söz bolğan he? 4 kişi çoğulup kulaklarını baş bolup Almaz, Alman, kuşlar çoğulup şu Kırgız baldardı Mozgor Transka işke girdiler dep çakırgan bolçu. Maki hazır Mozgor Transka Kırgız baldar ayabay köp gelip jeti duandın her bir rayonunun var gelişip maki işte şota vardığımız şu ultimakta yaxşı işteyli dep dem alış gündörü, subota gündörü şu koğulup vardığımız. Bir jakadan baş, bir koldan bilen kılanıp, aş kep, ultimakta iştep жүрөбүз. Жақшы бардығы. Мынакей жан келген балдарды эми ар дайым рондо жүрөзүңөр Кудай өзү колдоп жүрсүн. Этият болуп, өтө этият. Жакшы иштегиле. Биздин жумуш өзүңөр билгендей аябай мындай ответственный, да, жоопкерчилик. Аябай жоопкерчилик. Ошондуктан баардыгы ошо жоопкерчиликте мыймустан иштеп аткандан кийин баардыгыбыз жакшы иштеп кетет, да? Ben ayda aldım. Жұмыс бойынша айтсақ, тура ошол объявление боюнча, реклама боюнча эфирге чыгарган канал көпчүлүк кыргыз балдар келди. Азырында башка кыргыз балдар баксак, ынтымагыбыз жакшы. Суббота воскресенье дайым чогулуп кимдерге буранага баш жеп, таанып билип сүйлөшүп, Кыргызстандын 7 дуанынан бар. Ушул баарыбызга куттуу болсун. Баардык тынч болойлу, жигиттер ынтымагыбыз арсын. Жумуш боюнча эми жаман эмес, Кудайга шүгүр алган айлыктары стоит. Эч ким капа боло элек алган айлыктарына башка иштеп атабыз жакшы эле. Орозон дагы күндөрү калды. Каждый суббота ошондой орозго кармагандар Одакчылар бермеге. Одакчы аткан балдарга дагы рахмат, işlerine ilgilik. Kelsin baldarga. Главное, тынч болайын жигиттер ошол. Kollegalarımızla çoğu kolektifinde oturarız. Ona ben birinci işe girgende 12 yıl oldu. Kırgız degen parkta çok öyle de. İki Kırgız boğanız. Kırgız'da körsek var beken de sırayet etti. Yok da. Kırgızlar o malda avtobusu önce kirişe kızıkmaydı ki başka işlere kızığı birikçip. Kiyine birini tartıp ayıtıp birleşip. Biri dostunu, biri esnar kimine alıp çakırışıp, gelişip. Жақшы çoğun kolektif olup işlep kaldık. Varınaga ne kalayız? İyilik, okjol, patlamakçıları baraka payızlık olsun. Şöyle ehtiyat olup, samadan ehtiyat olup, aslında şaşpay jirörüş gerek o şol. Kırsıktan alırsak olgula barına, daimacını aşk köştüsü de, urmatçı da jiröreyle varız. Kalar boşa kolektif yani. Бүгін азыр күндер отырабыз, орзо күндер. Бүгін
жаңы кірген декабрда келген балдардың бири ашылмыштыра турат. Бакай рахмат силерге. Биринчи балапандар дегендей ушулар чыгышты. Булар кийин келишти. Январда келгенде, февраль, март, апрелде келген балдар отурат. Эми бардыгы скоро келген балдар келишти. Şu işte atağız bazı olacak çok şöyle can gelgenler bir sene olup kaldık bu da kalasa. Aksakallı Mamur Aka şu Başakal şu tinç buladık isteyiverdik işinlerle ilgili şaşpağırlar raylı ansambulda tetikler Kırgızdın ынтымағы осындай бөтен жетіп бөтен елде рахмат сіздерге ақсақалдар соғылтып жаңы келген соғылтып жол көрсетіп неме қылғандарачы Başını bitirgen, şol Алмазға да рахмат. Алдымаларды жиып, бул түшүндүрүп, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Жумушка жол көрсөтүп, Көбүшкө себепчи болганбыз ке. Түшүнбөгөндө кичине бир мына өзүбүздүн группада неме бар да бир. Туру ошол аркылуу түшүнбөгөндө чечишип дегенде. Рахмат Алмазга. Көп жардамын көрдүк алмаз ке. Мен атым Абел. Мен Мозгор Трансқа ушул Чыңгыз деген жигит аркылуу келдим. Интернеттен таап алчылгыз дос Алмаз достун телефонун берди. Чын мен абдан ыраазымын. Ошо ыраазычылыкты билдиргим келет азыр. Бир туугандай эле мамилени күтүп атам азыр күнгө чейинчи. Анан ушул байкелер менен таанышкан үчүн дагы бир кубанычтамын. Бир туугандар менен отургандай эле сезилет. Бир туугандарым Кыргызстанда болсун делем, эми биякта бир жакшы үй-бүлөдө туугандарымдын арасында жүрөм дегенде эле. Чайбасы айтам. Ошо чоң рахмат, чоңгос. Сизге ушинтип жолуктуруп койгонго бир туугандарыма. Жумуш боюнча деле ыраазычылыгым бар. Шопурлук каттамага жарап атат. Кыргызстанда деле шопур болуп жүрөбүз, бирок Москва деген Москва. Алла таалама чоң ыраазычылыгым келет. Бүт эмени аткарып атат да, ойдо максат. Орозу армандарга орозубуз кабыл болсун. Баарыбызга ушул отурган адамдардын баарына тең ийгилик иштерине ыстыктан алыс бололу. Эң негизги ушул мамилебиз ортобузга сый кетпесин. Туугандар Кыргызстандагы туугандарга тынччылык, үй-бүлөгө ынтымак баары иштери. Чоң рахмат.